कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैठक थौ शुक्रबार हिने प्रधानमन्त्री सरकारी निवास पालवातारे चोनीको जुगुदु बैठक बारे सचिवालय फुक्कन रुजपिन्त जानकारी पिउको ख बिहिबार नीति कोछुको बैठक लिछाना थौ शुक्रबार हिने 4 बजे चोनीको कठ कोछुको खसा वेक पार्टी बैठक बोलंगो विवाद बारे महत्व जागो सहल याइगो खसिदुगुदु नेकपा गम्भीर दुर्घटना कथेना चंगो इले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक टेट राजी जुगु सिदुगु खसा थोसिबे न्य ओली बैठक टेट अस्वीकार्यना वया चंगो ख ओली बैठक सदे माने मजिटुङका सचिवालय बहुमत दुजपिन्छ अल्टिमेटम बिया थपिन्छ हे बैठक टेको घोषणा यागो ख नेपाली कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित ल्या न्यू लख पेडो व निसव पिनिम ठ्याङ्गुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा बिबातक जिन गुसव जिन सोमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख अथे वंगु नि पेकोदुनी नि सोसव पि गुमेसिके अस्पताल वसेले डिस्चार्ज जुपिनिगो ल्यान 6 लख खुइ पेडो व न्यासव गुइनिम ठ्याङ्गुदु नेपाली आतक सुई च्याडो पेसव खुइ छम सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना रुसा वंगु नि पेगोदुनी नि खुमा सिसेले कोरोना संक्रमण चेपिने गोल्या जिन छसव चे गुमा थेंगु मन्त्रालय जानकारी बिगोदो थुक्सी नेपाल सम्बत नुन छिन्छसव पि छडया लस्ताय संखदर बाटिका फुलाङ्गो रत्न पार्क दुने नेपाल सम्बत या प्रवर्तक संखदर साखपाया च्वाटा तैगु जुगुदु ये महानगरपालिका पाखे अन संखदर साखपाया च्वाटा तै तेंगु ख नापा रत्न पार्क ना ज्याचोङ उगु पार्क या ना हिला छु इन य तिनी संखदर पार्क तैगु निर्णय जुगु खसा थुक्सी उगु पार्क दुने संखदर साखपाया च्वाटा न तैगु तयारी जुगु ख ओकिया लागि सम्पूर्ण व्यवस्था ये महानगरपालिका पाखे जुई नेपाल सम्बत या प्रेरणा संखदर साखपा या च्वाटा ठौकने डे या सुइगु सोया अपर जिल्ला तेगु ज्याजुइ रुगुदो राष्ट्रिय विभूति संखदर साखपा प्रतिष्ठान पाखे डे या गुगुन ठासे संखदर साखपा या च्वाटा तेगु जुलत आशा अन तेगु लागि लोह या च्वाटा छगु निशुल्क उपलब्ध यागु व्यवस्था याना तगु दो ठगुने प्रतिष्ठान या ग्वालिय कया डोलखा संखदर या च्वाटा तेगु ज्याजुगु ख थुक्सी सन्ति नख भले यले देउसी पहिलो मिटे मडेगो जुगुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय यल बुधबार छगु सूचना पिटना कोभिड-19 या उच्च जोखिम कायम हे जुगु जुया पिटबार याटा व देउसी पहिलो ममिटे त प्रतिबन्ध तगु ख सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत बुधबार छगु सूचना पिटना देउसी पहिलो मिटे मडेगो तयारीगो ख अठेहे गोरागढ नगरपालिका न छगु विज्ञप्ति पिटना नो नेपाल सम्बत छिन्छसव पि छडया पिन्टुना देचासे पिटबार मयाटा व देउसी पहिलो ममिटे तया नीति इनाप याना तगु दो किपु नगरपालिका मुखपत्र नगर सन्देश पेदंगु दक्षि केंगु लसता किपु नगरपालिका कार्तिक 27 गते बिहिबार छगु अन्तर्क्रिया ज्याजोको सा गोको ख हिलटाउन हले न्यागु उगु समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया ज्याजो मेयर रमेश महर्जनिया नायसी जुगु ख नगरपालिका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत सिटा परियार न्याका दिगु उगु ज्याजोले उपमेयर प्रवक्ता सरस्वती रिजाल खड्कायान उपस्थिति दुगु ख अन्तर्क्रिया ज्याजोले किपुली क्रियाशील संचारकर्मी नजराम महर्जन वीरेन्द्र साख्य देवराज महर्जन नारायण महर्जन इसे नेपाल भाषा टाइम नेपौया सम्पादक सुरेश किरण मानदर्पिन्छ समीक्षात्मक सुझाव तयार दिगु ख ज्याजुले उपमेयर खड्का स्थानीय सञ्चार माध्यमले से सहकार्य यागो तयार दिगु खसा नगर सन्देश सम्पादक रत्न महर्जन लसकोसा याना दिगु ख येया कलंकी बिहिबार सुथे जुगु दुर्घटना स्वम सिगुदु मकालु पेट्रोल पंप लेक पार्किङ याना तगु बा 3 ख 7530 ल्याया ट्रक या त मेगु बा 5 ख 886 ल्याया ट्रक ठक्कर बिसेनी ठक्कर बिगु ट्रक दुपी स्वम सिगु महानगर प्रहरी वृत्त कालीमाटी प्रमुख टीएसपी अपील राज बोहरा जानकारी ब्यादिगु दुर्घटना लाना नुवाकोट सुरदेवी गाउँपालिका या निपेदया रोशन तामाङ नुवाकोट तारकेश्वरिया सुइन हेदया माधव खिमिरे व नुवाकोट तारकेश्वरिया हे भूपेन्द्र तामाङ सिगु प्रहरी थागुदु दुर्घटना लाना खापा जुमह नुवाकोट तारकेश्वरिया हे निदया विजय तामाङ या वासजुया चंगु ख थागुदुसा ट्रक तसक बका हकुदी दुर्घटना जुई फुगु प्रहरिया अनुमानदु निगल ट्रक या त प्रहरी नियन्त्रणे कागुदु नाजामह महायानी बौद्ध भिक्षुनी नाप मेहालामे आनी छोइङ दोलमा बिहिबा कार्तिक 27 गते किपुया क्वाचोटे गए सुठे बिजागुदु वेक सुटिङया छोले किप्ली नापलागु खसा सुटिङया प्राविधिक टोली जना किप्ली बिजामा आनी या छगु टेलिभिजन ज्याजुया नीति सुटिङया त वयागु ख थागुदु संवाददाता नाप खलासे तन
ताइवानिया टेलिभिजन ठगु छगु नियमित ज्याजो दुगु उगी किपुया पर्यटकीय सम्पदाया प्रचार प्रसार याइगु या तातुना किपुली वयागु खतका थयागु खसा वेकल थया बिजागु दु जिगु ज्याजोला नियमित कथा न्यानाय चोनी तर आ कोरोना महामारी हुने भिडियो कया जकसा छोया बिथका मति तया अथे याबले नेपाया सम्पदा न प्रचार या ततासा पर्यटन क्षेत्र या न थगुहे गुवाहाली जिगु तातुना थौजी किप्ली उमामेश्वरी डेगले वयाचोना थका थागु खसा अथे नाप मेगहे वेकल किपुया चुबाहाले न सुटिङ याना दिगु ख अमेरिकी वैज्ञानिक 30 सेकेन्ड कोरोना भाइरस या त स्याइगु प्लाज्मा जेट स्ट्रीम स्प्रे डेकुगुदु वैज्ञानिक 3D प्रिंटर या गुहाली प्लाज्मा जेट स्प्रे डेकुगु खसा परीक्षणीय प्लाज्मा जेट स्ट्रीम अप्पल साबित जुगुदु ठुकी या त कोरोना विरुद्ध या लडाईले महत्वपूर्ण उपाधि कथा कागुदुसा अमेरिकाया लस एन्जलस या युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया यागु अध्ययने प्लाज्मा जेट स्ट्रीम धातु छगु प्लास्टिक या सतहले दुपी कोरोना भाइरस या त 30 सेकेन्ड सिबे मोह इले स्यात सफल जुगुदु स्थिर ग्यास दुगुठो स्प्रे मुटी तैको मार्क्स प्रयोग याबले न सफल साबित जुगुदुसा ठुकी या त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सतह या सम्पर्क हया सक्रिय ग्यास या रुपे प्रयोग या फैगु डेली मेल थागुदो चीनिया ई-कमर्स कंपनी अलिबाबा छनु हे 74 अर्ब डलर टकाया व्यापारी आगोदो नोभेम्बर 11-18 सिंगल डे या चोले अलिबाबा 498.2 बिलियन युएन अर्थात 74 अर्ब डलर या व्यापारी यागो ख ठो टिबा नेपाली रूपान्तर यागो खसा 88 खर्ब टका गुगु नेपाया कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी या निडुगन मल्याक जुई अलिबाबा छनु हे यागो 74 अर्ब डलर या व्यापार आटक छुन कंपनी छनु हे यागो व्यापार मध्ये डक्ले अपजुगु निके ई एसिया तागोदो नोभेम्बर 11 या त अलिबाबा सिंगल डे या रूप व्यापार याना वयाचोंगो दो अलिबाबा यागो ठो व्यापार पश्चिमी देशे जुयावयाचोंगो ब्ल्याक फ्राइडे व साइबर मंडे निगो को छठा तसान ओसिबे अपजो अलिबाबा सिंगल डे या अमेरिका जक 5 अर्ब डलर या व्यापार यागो दो अलिबाबा पाखे सामान न्याटा बुधबार बनी हरेक सेकेन्डे 5 लाख मल्याक अर्डर वगो ख अलिबाबा ठगुने या सिंगल डे सिबे ठुकुसिया सिंगल डेले 26% अप व्यापार जोगो टागोदो थयागु समाचार ठनिएको जागुदु प्राविधिक भाषा वीरेन्द्र साखेनाप जी संजिला महर्जन हो अले जी नरेश तेजमी या त वनिगु उजम बियादिस सुबा जेमा भा